Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure Nyerugende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu wa gatandatu kwigenekerezo rya 19 mu Kakaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda byibonekeza bijyanye n'imyiteguro ihambaye igisoda cy'u Burundi kiriko kiragenda gishyira mu bikorwa. Turaza kandi kurebera hamwe uko izasarambwe nazo zikomeje kugenda zipanga ku mirongo y'imbere y'urugamba, aho biriko biragenda byibonekeza ko ibiriko biraba ndetse n'ibikorwa byose bijyanye n'imirwano ikomeye ndetse bikaba mu gihe kandi amakuru makuru ariko araturukizwa muri Katari avuga ko ibiganiro navyo bikomeje nubwo bwumvikane bugoranye ndetse n'amakuru kujya hanze bikaba bigoranye, ariko mu by'izasarambwe zasabye harimo gahunda ikomeye yo kugenzura mu gihe cy'imyaka 8 ubuseruko bwa leta yarandira intwaro rusange ya Congo. Nimuze turebera hamwe Valeri tactique, turebera hamwe ibijyanye na Monsieur de la paix, sécurisation des frontières, lutte contre la groupe armée irrégulière, turebera hamwe kandi compagnie offensive coordonnée biriko birakorwa. Turaswabwira ibijyanye na mobilisation stratégique mu bice bya Pinga, Warikare, Rubero, Kisangani, Chopo na Kremi muri Tanganyika. Turaza kandi kwabwira ibijyanye n'ibigutegurirwa Uvira, Shabandu, Nzibira n'andi atandukanye. Turaza kandi kureberamo ibijyanye na lance roquette multiple ziriko zirarungikwa mu bice bitandukanye. Turarebera hamwe kandi uko guerre asymétrique iri kwirategurwa akoresheje unité spéciale. Turarebera hamwe kandi sud paracommando, turebera hamwe kandi opération aéroportée ndetse turebera hamwe barrage électromagnétique, turebera hamwe système de guerre électronique portable. Turaza kandi kubabwira couverture logistique sur santé, turebera hamwe kandi biriko biribonekeza bijyanye na plan opérationnel asseré régionnaire. Turebere hamwe kandi bijyanye na exercice de légitime défense, turebe kandi byinshi biriko birategurwa bijyanye n'urugamba. Turebera hamwe kandi bijyanye na considération des oppositions stratégiques, turebera hamwe installation de poste d'observation avance, turebera hamwe utilisation des drones tactiques de surveillance biriko biribonekeza mu bice bitandukanye. Turebere hamwe ibijyanye na unité de contre-guerre électromagnétique zituma ibintu bikomeza kugenda bijya mu buryo benshi batari biteze. Ibiro turabitangira tubabwira uko ibintu bihagaze mu buryo busanzwe. Tuze twinjire muri stratégie militaire, opération préparation. Turebere hamwe kandi uko ko mirongo imbere y'urugamba ibintu biriko biranozwa. Turaza kandi kureba mu baraksi yaba iza FRDC yaba iza FDNB ndetse no muzasarambwa uburyo operation zikomeye ziri gutegurwa. Wibuke munywanyi niba ari ubwa mbere dukurikiye ushonde sabone kugira ngo utazongera gucikwa n'amakuru atosoye tubategurira ngaha. Reka dutangire tubabwira uko bihagaze mu buryo rusange. Nyuma y'amezi 4 ingabo z'u Burundi zikuwe n'ihuriro rya AFC mu gisagara cya Uvira na mu gisagara cya Bukavu ndetse na Goma. Uvira kuri ubu ngubu benshi niboyo bavuga ko itahiwe, ubu rero bikaba bigeze kure. Biravuga ko FDNB na FRDC ubu bageze kuri umugambi wo kwisubiza ibice bambuwe mu bitero bikomeye. Raporo z'impuguke z'umuryango w'abibumbye mu kwezi kwa gatanu 2025 zamyaga ko ubuseruko bwa leta yarandira intwaro rusange hari ingabo z'u Burundi ziri hagati y'ibihumbi 9 zikorera mu kibaya cya Rusizi ndetse na hafi y'imisozi ya Minembwe. Minisitiri w'ingabo z'u Burundi Alain Tribert Mutabazi kwigenekerezo rya 15 mu Kakaro 2025 yasobanuye ko ingabo z'igihugu cye zikiri kubungabunga amahoro, kurinda imipaka ndetse no kurwanya imitwe yitwaje ibirwanisho muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi wa izasarambwe Bwana Laurence Kanyuka kwigenekerezo rya 18 mu Kakaro 2025 yatangajwe n'ubwo leta ya Congo iri mu biganiro bya politike muri Katari inakomeje gutegura intambara yifashishije imitwe y'ingabo zirimo n'iz'u Burundi. Akaba rero yarabivuze muri ubu buryo abagize ati
abasirikare benshi bava muri Kremi bajyuvira bava Bujumbura bajya Shabando na Kisangani. Mu cyumweru ihuriro ry'ingabo zagabye ibitero bikaze ku birindiro byacu. Kanyuka yasobanuye ko ingabo za leta yaranira intwaro rusange ya Kongo zohereje mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyepfo, izindi bazohereza ziva Pinga muri Warikare na Rubero ndetse na Kisangani mu ntara ya Chopo kugira ngo zize zitere izasarambwe. Umuvugizi wa AFC yatangaje ko Burundi bwirengagije uburyo bwatsinzwe urugamba mu bihe byashize, bwohereje abandi basirikare 520 muri Shabando bajya kongera imbaraga abari basanzwe mu kibaya cya Rusizi bagamije gufata Bukavu. Ati igisoda cy'u Burundi cyongeye kugwa mu makosa nko mu gihe cyashize cyohereza batayo y'abasirikare 520 muri Shabando zerekeza i Bukavu zinyuze Nzibira kugira ngo zongere imbaraga ziri mu kibaya cya Rusizi. Kanyuka yagaragaje ko AFC ifite uburenganzira bwo kurinda abaturage no kwirwanaho isenyera ikaba ivuga ko rero ifite imbaraga zo kuba yagabanya ibitero uyu mutwe ushaka kugaba. Reka turebe uko ibi biriko biragenda byibonekeza mu makuru akomeye twamaze kubona dushingiye ku miterere y'ibitero n'uburyo biriko birakorwa. Umuvugizi wa AFC Laurence Kanyuka akaba rero yatangaje uko ibintu bimeze. Ibi bitero bikaba bikomeje ro kwiyongera mu rugero rutigeze rubaho muri 2022, ubwo rero kuri ubu hari gukoreshwa artillerie lourde, ibikoresho by'imbunda nini nka obusier automate ndetse na lance roquette multiple. Nikaba ibi biri kuraswa ku birindiro by'izasarambwe. Biravuga ko kandi ari gutegurwa guerre asymétrique aho ingabo za leta n'abambari bazo bagerageza guca inyuma AFC bakoresheje unité spéciale mu buryo budasanzwe butandukanye n'ubwakoreshwaga mbere. Hari kandi ausate par commandant abasirikare batoranyijwe force spéciale bajugunywa mu mashyamba ya Minembwe mu buryo bwa operation aéroporte kugira ngo babashe kurwana byihuse. Kuri ubu kandi biravuga ko ari gukoreshwa uburyo bwa brouillage électronique, FDN bashyizweho uburyo bwo guhungabanya itumanaho ry'izasarambwe hifashishijwe système de guerrilla électronique portable nk'uko biri kwibonekeza. Biravuga ko rero iyi nyongera y'abasirikare b'u Burundi ikomeje kugenda yibonekeza. Kanyuka yatangaje ko Uburundi bwongeye kugwa mu makosa yo kwereza abasirikare badafite couverture logistique suffisante, uburyo batayo nshyashya yigera ku basirikare 520 yoherejwe Shabandi ikaba rero yarerekeje ndetse yabwa misiyo ikomeye yuko igomba kwisubiza igisagara cya Uvira banyuze ahitwa Nzibira bagamije kongera imbaraga ku ngabo za FDN biziri mu kibaya cya Rusizi. Ibi bikorwa byose bikaba bigaragaza ibijyanye na plan opérationnel échelle régionnaire, rero bitangazwa ko ibitero zitegurwa kugabwa kuri AFC bikomeje kugenda biba mu buryo budasanzwe. Biravuga ko rero l'équation ya AFC, Kanyuka yavuze ko AFC yiteguye exercice de régiment défense ndetse n'izakomeza kurinda abaturage bo mu duce igenzura. Yagize ati dufite inshingano zo kurinda abaturage, kutarwanya uwo ari we wese ushaka guhungabanya umutekano aho yaba aturutse hose, uburyo bwibasiye utubashe kuba twabigeraho mu buryo bwihuse. Izasarambwe zikomeza kuvuga ko ibi bitazigera byihanganirwa. Kugeza ubu rero mu makuru dufite nuko izasarambwe nazo zikomeje kongera imbaraga muri ibi bikorwa bikurikira. Harimo igikorwa cya considération des oppositions stratégiques, aho biri kugaragara ko FD izasarambwe ziri kongera imbaraga mu birindiro by'ahitwa Nyamirima, ahitwa Runyoni ndetse na Kibumba. Bigaragara ko ibi byari byaratereranywe aho rero harara abasirikare bake, ariko amakuru twakiriye kuri ubu aragaragaza ko ahitwa Nyamirima hari kongerwa abasirikare ndetse na Kibumba, bigaragaza ko bamaze kwikanga ko bashobora kwibasirwa n'ibitero. Kuri ubu kandi izasarambwe ziri muri de poste d'observation avancée OP, aho bitangazwa ko ubari gufasha kuba bakubaka utuzu tureture ku mihanda tworirwamo n'abasirikare bakabasha gucunga umutekano ku banyura mu muhanda ndetse n'abari mu nkengero. Kuri ubu kandi amakuru dufite aravuga ko kuri ubu izasarambwe ziri gukoresha nazo drone, aho bivuga ko hari utilisation des drones tactiques de surveillance. Izi ni drone zashyizwe kugira ngo zitahure uko ingabo za FDN na FARDC ziri kugenda zikora ibijyanye no gucungera umutekano mu buryo budasa
zidasanzwe. Biravuga ko kandi kuri ngubu izasarangwe zazanye unité de contre-guerre électronique zituma AFC ibasha kongera kugenzura imiyoboro yayo. Biravuga ko ibi byose rero biri gukorwa mu rwego rwo kwagura ndetse n'ibizwi nko kwaguka kwa extraction du théâtre des opérations. Bivugwa ko rero ibi bitazigera bigerwaho, aho bivugwa ko mu misozi ya Fizi izasarangwe zifatanyije na Twirwaneho bamaze kongera abasirikare bacunga ibi bice. Kuba abaturage barenga 250 bashobora guhunga kubera imirwano ikaze, izasarangwe nazo zashyizwe ingamba zikomeye kuko zivuga ko zirwanira abaturage. Biravuga ko rero ibi byateje ingaruka zikomeye ku mutekano w'abaturage ndetse n'ibiri ko biragenda byibonekeza muri ibi bice. Biravuga ko rero imitwe nka FRN, Mai Mai, Red Tabara ishobora kwifashisha ibizwi nka forces predictives mu gihe urugamba rwaba rukomeye. Nubwo leta iharanira intwaro rusange ya Kongo ivuga ko iri mu nzira ya politike binyuze mu biganiro bya Doha, ibikorwa biri mu burenganzira bwa leta ya Kongo bizerekana ko hari double approche y'ibikorwa bya FD bya diplomatique birekejwe bigamije reprise militaire du terrain. FDNB nayo iri kugerageza gukosora amakosa yakozwe mu bihe byashize, ariko ikongera kohereza ingabo nyinshi mu butumwa bugoye soutien aérienne médical et logistique adapté. Bikaba rero bishobora kuba biri kugenda bivugururwa mu rwego rwo kugira ngo abakomerekera ku rugamba babashe guhabwa ubuvuzi bwisumbuyeho, kuko kenshi byagiye bigaragara ko abakomereka n'abagirira ibyago ku rugamba bagorwa bikomeye no kubona ubuvuzi bw'ibanze, ndetse rimwe na rimwe bikagorwa nuko rimwe na rimwe ibikoresho bitaza bitewe nuko inzira binyuzwamo ziba zigoye. Biravuga ko ibi ngibi rero ari bimwe mu biriko biragenda bivugururwa bishobora gutuma urugamba rwongera kuba rwasubira ibubisi. Kugeza ubu kandi hari andi makuru akomeye ariko aradushyikira avuga ko rero mu minsi yashize ibikorwa bizasarambye byatumye haba impinduka zikomeye ku bijyanye n'imicungire y'umutekano, cyane cyane muri Minembwe, Uvira, Kabindura ndetse no mu nkengera za Karundo, aho rero ibi byateje cyane cyane impungenge nyinshi ku mutekano w'aka gace, bituma hashyirwaho ubufatanye bwa gisirikare butarigeze bubaho mu bihe byashize, aho bitangazwa ko Force Armée de la République Démocratique du Congo ndetse na Force de Défense Nationale du Burundi bikomeje kuvugururwa. Uyu murongo FDNB yawushyize icyicaro cy'ibikorwa byo mu misozi, aho izasarambwe zagiye zikoresha ingamba za guerrilla, intambara zishingiye ku kwihisha no gutera mu buryo bwihuse hagati ya Rurambo ndetse na Minembwe. FDNB yashyizeho bataye eshatu zo mu misozi. Hari batayo yitwa Intare y'Urugamba iyobowe n'umusirikare ufite ipeti rya koroneri, afite inshingano yo kuba yagobotora imihanda izasarambwe zikoresha zinjira mu bice bitandukanye zivuye imusango ndetse n'imikenke nk'uko bihari. Hari kandi batayo yashyizwe Gatumba iyobowe n'umusirikare ufite ipeti rya lieutenant koroneri, abashinzwe gucunga ikibaya cyose cya Kalingi Masango ahabarizwa inzira zigenzura zinjira mu bice bigenzurwa n'izasarambwe. Biravuga ko rero ahangaha hongere umutekano mu buryo ntangere. Biravuga ko FDNB yakoze uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga ry'amaso ya nijoro night vision binoculars kugira ngo izasarambwe zitabasha kwihisha mu mashyamba y'inzitane ari mu misozi ahitwa Muriza, ahitwa Kinyanzo ndetse n'ahitwa Kirungu, mu gihe FARDC ifatanya na FDNB mu gutatanya imirongo y'izasarambwe. Ikigo cyahitwa Kabindura cyabaye icyicaro gikomeye cy'ubutasi n'itumanaho FARDC yashyizeho. Biravuga ko ari brigade ya 34 y'abakomando iyobowe n'umusirikare ufite ipeti rya General Major ushinzwe kurinda imiyoboro ya Chanje Ruberizi. Biravuga ko kandi hari ikigo cy'ubutasi cyiswe Sanguku Seti gishinzwe gutega amatwi ikoranabuhanga rikoreshwa n'izasarambwe cyangwa se signal intelligence, kikaba gikoresha drone zigezweho za Aerotronics Obater 3. FDNB nayo yashyizeho abasirikare babarirwa barwanira ku butaka hamwe na unité yihariye y'ingabo zo kurinda imipaka Border Tactical Unity mu bice bya Kabindura yo hepfo ndetse n'ayitwa Rusabagi nk'uko bizibonekeza.
biravuga ko kandi mu bice bya Kalundu, Uvira, Kabindura no mu nkengero za Tanganyika umutekano wakajijwe. Aha rero niho ubuyobozi bwose bw'imirwano bwahurijwe, hakozwe operation Murabyo izwi ku izina rya Operation Tempte du Sud, igamije kubuza izasarambwe kubona inzira yo guca mu kiyaga cya Tanganyika, ihungabanya umutekano, kugarura ubusugire bwa Kongo no mu nkengero zayo mu bice byahitwa Kalundu, gushyiraho ikigo cya Commandement Opérationnel Uvira Kalundu gifatanyemo aba FDL, aba FRDC n'aba FDNB muri Commandement Groupe ndetse na deuxième zone de défense de FRDC. Ingabo za FDNB zirimo abasirikare babihuguriwe mu myitozo ya Urban Warfare, intambara zo mu miji, bashyizwe kuri hoteli zahitwa Kalundu, inganda zo mu nkengero z'umujyi wa Uvira ndetse no muri porti nto zitari zikugenzurwa n'ingabo za Kongo. Umutekano wavuguruwe, ibikorwa byongerewemo imbaraga zidasanzwe. Makuru dufite aravuga ko ikoranabuhanga ry'ubutasi ryashyizwe ku murongo w'itumanaho wa gisirikare wahujwe hagati ya komanda wa FDNB Irumonge ndetse na komanda wa FRDC ishanje. Uyu murongo ukaba ukoreshwa mu gutanga amakuru ya vuba, aho ikoranabuhanga ryitwa Commande Control Communication Computer Intelligence Surveillance and Reconnaissance rikaba rikomeje gukoreshwa mu buryo bwagutse kandi butigeze bubaho. Biravuga ko FDNB ikoresha abantu b'inzobere mu bijyanye na human intelligence, mu bijyanye no kuba bahoherezwa mu duce twitwa Rubenga, Bijombo, Runingo, aho bafite inshingano zo kuvumbura abari bo bose bari gukorerana n'izasarambwe, kuko bitangazwa ko muri bice bamaneko ndetse n'abakorana n'izasarambwe bakomeje kugenda biyongera. FDNB na FRDC batangije gahunda yiswe Maso y'Amahoro, aho bari gukoresha drone zitagira abapilote za modeli Barkatar TB2 hamwe na Isal Airbed System Sikarak, zikora patrouille buri munsi kuva ku isaha 12 za mu gitondo kugeza ku isaha z'umugoroba. Zikaba zorogiye zoherezwa cyane cyane mu misozi yitwa Muriza, Kigoma, Kigonde, Kavumo. Aha rero hakaba hakunze kugenda hagaragara amakuru akomakomeye y'ibiriko biragenda biba muri intambara. FDNB na FRDC banahuje gucunga amakuru y'itangazamakuru. FDNB yoresha itsinda ry'abavugizi ba gisirikare, aho bitangazwa ko bari mu bikorwa byo kugira ngo bahure bapange ibijyanye n'ibiriko biragenda biba n'ibiriko biragenda bipangwa. Mu makuru dufite ngaha, biriko biragenda byibonekeza ko urugamba rushobora kurwanwa mu buryo butandukanye n'ibyigeze bibaho mu bihe ibyo ari byo byose. Kugeza ubu nk'uko bikomeje kugenda byibonekeza mu gisirikare cyane n'intwaro rusange ya Kongo, umwuka ntabwo ari mwiza. Nyuma y'uko umuyobozi w'ibiro bya General Frank Tumbambo wa Munda ushinzwe ibikorwa bya gisirikare mu ngoro ya Perezida wa Leta n'intwaro rusange ya Kongo, Marcel Kabeya, yafunzwe. Ifungwa rya Kabeya ryakurikiye rya General Tumba wafashwe n'abashinzwe iperereza ku mugoroba wo kwigenekerezo rya 17 Mukakaro 2025 mu bakekwaho gushaka kugirira nabi umukuru w'igihugu. Amakuru y'ifungwa rya General Tumba na Kabeya yemejwe n'abashinzwe umutekano mu bice bitandukanye, nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Jeune Afrique cyavuganye nabo. Mbere y'uko uyu musirikare afatwa, yari yatumijwe na Perezida Kisekedi ku biro bye kugira ngo baganire. Bivugwa ko General Ntumba ari mu bantu b'ingenzi bari bafite umugambi wo gukora Kisekedi ku butegetsi. Uyu mugambi uvugwamo n'abandi barimo General Kiritsachi wewe nawe ufunzwe kuva mu cyumweru gishize, ubwo Kisekedi yari ari mu ruzinduko rw'akazi mu Budage mu kwezi kwa kabiri. Hari abanyamerika bamuburiye ko ashobora gukurwa ku butegetsi. Amakuru Kisekedi yahawe asa n'andi yahawe n'umushoramari w'umunyamerika ufite ubwenegihugu bwa Isiraheli witwa Moti Kahana mu kwezi kwa mbere, ubwo bahuriraga i Davos mu Busuwisi mu nama ihuriweho mpuzamahanga y'ubukungu. Ibiro ntaramakuru Reuters mu cyumweru gishize bizatangaje ko urutonde rwa Kahana yahaye Kisekedi rw'abafite umugambi wo kumukuraho ku butegetsi arimo General Ntumba.
umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi UDPS riri ku butegetsi Augustin Kabuya ku igenekerezo rya 15 Mukakaro yahishuye ko General Chiwewe ubwo yatwaga ibibazo n'abashinzwe iperereza we atigeze ahakana umugambi wo gushaka kwivugana Kisekedi. Uyu General Ntumba yahabaye umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya gisirikare mu ngoro y'umukuru w'igihugu kuva muri Mukakaro 2020. Icyo gihe yasimbuye Lieutenant General Jean-Claude Yavakabeya. General Ntumba ni umwe mu basirikare bafite ijambo rikomeye mu butegetsi bwa Kisekedi. Yagize uruhare mu biganiro byo kugira ngo leta iharanira intwaro rusange ya Kongo igezweho ndetse no kwinjiza abacancuro muri iki gihugu kugira ngo barwanye ihuriro rya AFC. Kuri ubu ari mu mazi abira. Rero ibi byabaye mu gihe kandi abandi banyapolitike bakomeje nabo kugenda bagirana ibibazo na leta. Kugeza ubu biravugwa kandi biremezwa ko guverineri w'intara ho Katanga muri leta iharanira intwaro rusange ya Kongo Jean-Jacques Kabura Katwe yahunze igihugu nyuma yo gutumizwa na minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu. Ku igenekerezo rya 8 Mukakaro 2025, minisitiri Jackman Shaban yandikiye Kabura amusaba kwitaba Kinshasa mu gihe kitarenze amasaha 48 byatse ko agiye gukorwa iperereza ku magambo yavugiye mu nama y'abanyamuryango b'ihuriro Union Sacrée yabereye i Lubumbashi ku igenekerezo rya 30 Ruheshi 2025. Muri inama Kabura yavuze ko Corneille Nangaa uyobora ihuriro AFC na Joseph Kabila ari abanyekongo kubityo ko mu gihe baganira na leta ya Kongo bakemera ko amakimbirane bafitanye bigomba kuba byarangira. Amagambo ya Kabura yatumye leta ya Kongo itangira gukeka ko yaba akorana n'abayobozi ba AFC ndetse na Kabila bafatwa nk'abanzi b'ubutegetsi bw'iki gihugu muri iki gihe. Aho kujya Kinshasa, uyu Kabura yafashe icyemezo cyo guhunga igihugu ku igenekerezo rya 10 Mukakaro. Bizatumye leta ya Kongo itangira kumushakisha inashyiraho guverineri w'agateganyo ho Katanga Martin Kazembe. Mbere yo guhunga igihugu, Kabura yabanje gusobanura ko kujya i Kinshasa bitamushobokeye kubera impamvu z'uburwayi. Aha rero akaba yarari mu nzira zo guhunga zimwerekeza iy'ubuhungiro. Ni nuko dusoje. Niba ari ubwambere dukurikiye Ufyonde Sabone mwegere mu batazongera gucikwa n'amakuru n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.